Aikari ya itura ria Suguroi kaunti-ini ya Laikipia ni maikite ihoya ria kwenda gwitikirio kuhuthira na kuriithiria mahiu mao mugunda-ini uria kwa ihinda riri wina ngucanio wa Mutara ADC uria uri tauni-ini ya Rumuruti. Kuringana na aikari aya aria aingi ao ni arĩithia mahiu ni maikite ihoya kuri bunge ya kibururi ithuthurie uria mugunda uyu wa eka 64,000 na uria ukoretwo wigwatirwo ni ruhonge rwa urimi rwa ADC wakomborithirio kuri andu kiumbe aria kurerikana matingihutika mwaka-ini wa 2015. Mbeleni nasaidia sisi kupatia maji, pia inabebea watoto mpaka boma, nasaidia ng'ombe kulisha ndani, inalipisha pesa kidogo. Mena matuko ya aikari aya ni maugite mugunda uyu wakomborithirio mugaru na watho ni wagararire gatiba udumwe na watho wa maria maturigiceirie, makiuga aria mawigwatĩire matiramahekanya ga kuhuthira gukirikana wari mugunda wa mwanya uria wari uhuthike gukuria tafarira cia urimi mwena uyu. Kama inakondeshwa inaenda bunge, inadiskasiwa, inakuwa approved ya kwamba tumekubali ikombolewe. Kuna mabonyenye wanapita milango ya nyuma wanakuja kuchukua shamba kuondesha. Matongoretio ni umwe wa aikari mwena uyu Laikipia. Mugunda uyu ukoragwo urangiritwo mathaa 24 ni maabitha borithi aria kurerikana makoragwo methaite na mishinga gutigirira aikari aya matinarangithia maguru mao kuo. Tumefungiwa maji, sisi tukaribia mtaro tunapigwa risasi. Hata aliwahi toa order shoot and kill. Kurerikana arugamiriri a mugunda uyu uria uri hakuhi na njira ya guthie na nyuki ni mauniriirie njui cia Saguta na Pesi nginyanagia mugunda-ini uyu kuria aikari aya maugite matigitwo na nyota nene thutha wa kwaga mai mao matheru ma kuhuthira udumwe na kunyotora mahiu mao. Ng'ombe yetu haipati maji. Ng'ombe yetu karibia pale tunashikwa kila siku, tunaandikiwa kila kitu, malisha damage. Wameweka mtaro, wameweka fence, hakuna kuingia. Sisi naye tumekuwa hapa, kwani sisi si wa Kenya? Serikali inaomba tafadhali, kama unajali raia yenu, mtuangalie kwa shamba ya ADC, kwa sababu wale wanaishi huko imeumia juu ya wale mwenyenye natoka sehemu mbalimbali. Kuringana nao giko giki ni kimwe kia iria iracungiriria njukaniriro gatagati ka arĩithia mahiu na arimi iria irehete githagathago na uhaguku wa ugitiri kaunti-ini ya Laikipia. Mweri umwe muhituku thirikari ni yaniriire icigo 7 iria iri na ugwati munene wa kugumirwo ni ngahiha gatagati ka arĩithia mahiu na arimi, mugunda uyu wa ADC Mutara ukigwetwo ithabu-ini riri. Handũ-inĩ ha Kameme TV.